मरोइब पाव तोंगान तोंगान बा मिफम कयादा वकत खोंजंग जंगसिनख्रे ngapiगनी तोंगान तोंगान बा मफम कयादा वकत खोंजंग जंगसिनख्रे पुंग कुनमरी की मनुंगदा पॉजिटिव रेस्पॉन्स पीगने हाइबेगी थाजबा गवर्नरना पिरख्रे लेंगा की रेस्पॉन्स पुंग कुनमरी चुकना कैथेलदा महाइरोइ सिंह अमदी मियामना ngairagani हाइख्रे मैम खुरुमदरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की निमिदांगी मणिपुरी पाव मीटिंग ताबीरी बसिंगबु थुरबला माइरेम्बम तनाम नोकचिरी हौजिक मियामदा पाव मचा खाइना पिजरी सेफ मणिपुर फॉर वी आर इंडियन अदरवाइज लिव मणिपुर अलोन हाइबा बैनर ग लोइनना चीफ मिनिस्टर की बंगलो ममांगदा माहिरोइ सिंगना वकत खोंजंग चंगसिनख्रे यामलबा तोंगान तोंगानबा माहिकोल सिंगदगी लाकपा माहिरोइ सिंगना सारबा नुंगशा खांगदुना पेंदबा वकत खोलाव कया लाउरदुना पिक्रबा स्टेट असिदा मसिंग यामलबा सेंट्रल फोर्सिंग लाकलबा फावबा करिगी इरंग लोइसिनबा ngamdabano हाइबना चिंगबा वाफम कया थमकी 2023 May 3 dagi hokhiba kanglup ani ga ba lana singa sifaw lotion bangam daba kogi pikraba state sida koi masing nam laba central forcing mayam la lae adu kari mayam gi dabakta kogi so kanglup ani ga ba irang singa sifaw lotion bangam jibano adu ga samdaba mitam mayam masu koi shire kanglup ani gi maraka ngasi koi maru na ngasi laptai basi manipur gi unified command asi koi chief minister masama la pahanba Then koi mahiru singbo lai lasu nintia tamba phanghan biba akoi mahiru singna lamjau shorapa sumaina chala pa base koi mahiru sing lasu pen daba mayamna la padagi koi ngasi ge ba protest se koi ngasi se chief minister gi chap cha ma gi decision do koi khangji phaw de koi ngasi ka dong lo khantoi mamang da se koi rally myam cha kre protest am to gre satra masing khangna so kre adu so tumina lesson ge ta singa aduna koi manipur ji pick khaba manipur ja central forcing na tawriba central force na kanai mi changjang ha biso ko group lai yabane sida kangsin osina dana ko chimna soneban cm na tumina lai thokpagi maram da ko ngasi khangba pame adu khangjinga dagi di ko mairoi singyo ba khongjang jang ngasi soin hanto hajani amadi governor unagani haina governor gi get mamangda famduna wakat kholaw tawraba matungda mahiroi tarana mihut oiduna governor unaki pungkhai amarom hena unaduna governor da punna demand trok pishin ki maru oiba demand taruk adugi manungda unified command honorable chief minister da sinabiu haibna chingbani loidana karigumba pung kunmari gi manungda positive response laktragadi school college sing thong lonsinduna sarkar gi mayokta khongjang changsin gani haiki ngasi ge lai riba MLA yakai kuki MLA thada bida ko MLA yakai ngasi de kangla thagi mamang de kin kudra gi mamang de kin kangla sa maya ka ko adu ka sa ma de ngasi de manipur ge MLA yakai ma kudra gi mamang de kin kangla sa do adu ka sa ma ne ngasi fawa India government na manipur gi damakta kari su yeng da bida ngasi fawa eko bu atom gi masa dong thamli ba se manipur government amadi India government na manipur na amadi sa de adu ka na oshta gi yeng mane India government ki mafata isn't Manipur is a part of India? Then Manipur is a part of India. Then why do the Indian government doesn't look anything about us? This is the questions what I want to ask the Indian government. Nakalamoromda Deputy Commissioner Thobalna Thobal District ki manungchan laiba college ahumgi mihut singna pisinlakpa demand mari yawba memorandum ama Chief Minister da pisin khrei memorandum asi yamlaba mahiroi kyana wakat khongjang changsilaktuna Deputy Commissioner ki khuthang da pisin kibani
lamdam asigi mitam miyam gi punshi amadi lanthum kalu haiba dimanda kholau kaya lauraduna kakching da yamlaba miyamna wakat khongchen chatakre CSO singna punna sinduna chatkhiba khongchat aduda kuki khulai paiba sing terrorist ni haina laukto u manipur lenga mikap thoklo unified command chief minister da sinau IDP sing athubada mayum da hanjan halu drone bombing toba yaning de khungakpa sing faba yaroi haibina chingba kholau kaya su lauki Lengak na pung kunmari ki manung da response pirakani haiba wafam adu thazaduna ngasi ahing ima kaithel da lektuna satra singna lenga ki warep ngai gadori tha tara taruk hiana lamdam asida chatharakli ba irang ngasi gi mayokta mahiroi singna ngasi rally chatkhra matung kaithel da yarektuna lenga ki wayel ngai gani haina fongdorakli hiramasi gi matang da mahiroi singna aikoi gi paumida fongdorakpada mahiroi singna maru oina tanliba demand haibadi chief minister da unified command sinaba mathau ningthina tawdraba DGP gi fam thadokhanba lemhauriba MLA yankai mathau tawba ngamdriba sing asigi chapchaba mathau pangthokhalu haiba demand sing asi lenga ka taksinduna ngasi ahing ima kaithel da tongan ba school college ki satra singna ahing lektuna khongjan makha chatharagani hairi makha tana lenga na karikumba mahairoi amadi miyam gi wakat tadrabadi Bangladesh ta youth singna chathakhiba irang dagi hena tamthiba ihau ama haurakpagi firep lawrakpa yai haina makha tarakli अखोना हजिक सिदा पुंजरी सिगी मरमदि नसायु पुंग तरा दगे होनोनो बनाइदना डीएम कॉलेज ऑफ साइंस आर्ट्स कॉमर्स अमदि अतोप अतोप महिरोय कयाना पुंजलगा आयु के सही था तरा तरुक सुरकलबा इरांग से लेरिबा लेंगा स्टेट गवर्नमेंट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट ना बनादा मतुन ताबि दगे मायोक्ता अखोना यौ रैली अमा खकलक्से रैली दु लागा गवर्नर की ममांग प्रोटेस्ट तौजरगा अखोगी चातर डिमांड अखोना पामिबा डिमांड सिंग दो गवर्नर द पिसन जरूर है गवर्नर ने फुल कुमरी की मनुंग थबक फुलफिल डिमांड सिंग द फुलफिल ओहन बिगने हाय पगिदमा अखोना हौजिक लेजरिदा इमा कैथेन असिदा अखोय अहिंग लेक्चरगा फुल कुमरी असे ngairaga डिमांड दो ऑन्थोक पिरकद्रा ऑन्थोक पिरोइद्रा हायबदु तमदि नंदे दु फुल कुमरी दुमगदि लेबिरिबा छात्र मयाम अमदि इमा बेन पुलगा अखोय फुल कुमरी से चुपना ngaijagनि हाय बफम जे प्रेसदा इसिनाव संपूर्ण मक्का खंदरे अंगना खंजे अदुगा हौजिक अखोगे मेन ओइबा डिमांड जे थबक निंथिनाय तौद्रबा DGP अमदि DGP का सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट है खुदक लौथोपिबा अदुगा सिक्योरिटी एडवाइजर की फॉर्म जे सिनबिबा प्लस अदुगा MLA कुकी MLA तरा खादोखा गांद लेमहोरिबा 50 MLA से मखोय की ओइबा स्टैंड दो चपचाबा मोगी स्टैंड में थंबियो हाइबा पोचिमगा सिने मखोय की मरोइबा डिमांड है Chief Minister N. Birenga Satragi Mihut Singha Unaduna Wari Sanakre Hairi Imphal College, Manipur College Amadi Ivoton Sana Higher Secondary School Loinana Atopo School College Singi Satra Mihut Singha Chief Minister Secretary Ta Unaduna Mifama Fong Thoki Mifama to the Hauzik Oiriba Manipur Gi Fibam Gi Matangda Satra Singi Wakalon Fong Doki Hairi Chief Minister Gi Maikai Degisu Irang Asi Athubuda Lenga Nalaksinduna Mahiroi Sing School College Sing Chang Naina Kahanduna Satra Singi Academic Career Da Akaiba Ohendana Bahonagani Amadi हौजिक मियामना थेंगनरिबा अवाबसिंग कोखनबा अथुबदा इरांग लोइसिनबा होटनगनि हाइबगी थाजबा पिरखरे हाइरि तोंगान बा मफम सिंगी मैरा पाइबी सिंग पुनसिंदुना क्वा कैथेल दगी हौदुना कैसांपाट फावबा मैरा पाइदनो वकत खोंगसक चटखरे अमदी गवर्नर ममांगदा चंगसिनबा होटनबदा सेंट्रल फोर्स अमसुंग स्टेट फोर्स सिंगा अकनबा मोंगदा मुकनखरे हौजिक मणिपुरदा ओइरक्लिबा तंगदु लैतादबा फिबम मसिबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना चटखिबा मैरा खोंगचत अदुदा ड्रोन बॉम्बिंग गी थवोंग यानिंगदबा फोंगदोकी चीफ मिनिस्टर दा यूनिफाइड कमांड सिनबियु हाइबा खोलाव मियामना लाउकी मैरा पाइबी सिंगना गवर्नर गी ममांगदा चंगसिनबा होटनबदा अकनबा मुकनबगी थौदोक अदु थोखिबनी मदुदा सेंट्रल फोर्स अमदी स्टेट फोर्स यावना टियर गैस स्मोक सेल सिंग सिजनदुना मियाम तानखाइनबा होटनकी अदुबु खोंगजंगदे अदुमक चंगसिनखि आइखोइगी पाउमीदा इमा मैरा पाइबी अमना फोंगदोरकपदा इसागी इरमदम इसाना ngakchaba haibasi isagi thong natabra karigidamak lengak na tumina yengduna leiribano haibana chingba wahang kaya amadi manipur asi india gi manung chanba lam natrabra haibagi pendaba kholaw kaya su lauki इसके बदला जाना चाहती हो मिलने की कोशिश में वो लोग कुकी का मिल नहीं है वो लोग चुप रहने की वजह क्या है हम उसे बताइए अगर वो लड़ना नहीं
हौखिबा नुमित की नुमिदांगदा बोरोबेक्रा सब डिवीजन की मनुंग चना लैबा लैकोइबुंग मधुपुर दगी हौबिजम सुरगी इंखोलदा कुगी खुलाई पाइबसिंगना बोम थादरक्तुना अकाय अतोय थोखनख्रे इंग चिकना लैजरंबा जिरिबाम डिस्ट्रिक्टा कुगी टेररिस्टसिंगना लांदारक्तुना मिसिमिना अमदी लांजनदुना ngasi फावबो लैरे ngarangsu mongbung maitai khunda kuki singna nongmai bom kaya kapselaktuना लांदारखी मदुदा खुनगाकपा सिंगना खुद हंदुना नोंमai kapnaki मदुगी मतुंग नुमिदांग पुंग मापलोम ताबदा बोम थादरक्तुना लांदारखिबनि हाइरी मदुदा युमगी अयाम सरुक थोंग थोंगनाउसिंग अकाय अतोय थोखरे अदुबु असोक अपन नंगबगी पाउंति लेखिदे नकलमरोमदा जिरि तिपाइमुक लंबी बुताखोलदा कुकी टेररिस्टसिंगना थोरक्तुना लंबीदा गरी चेलिबसिंगदा मैतै याउब्रा हाइना चेक तौबदगी मैतैसिंग जेटी रोडता चटनद्रे हाइना थाजबा याबा पाउ अमना हाइरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खांगाबोक्ता लैबा विजडम फाउंडेशन स्कूल दा चथरिबा द ऑल मणिपुर वुमेन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आमसोना यानिंगदबा फोंदोरकली हाइरिबा स्कूल असिदा हौखिबा युमसा कैसन निमित्ता माइरोय सिंगना चारिबा चाकलेंदा मैतै पांगल स्टूडेंट सिंगना चाबा यादबा पोट हापसिनलगा चानबा हेंजांग पिरकपा मसिदा नतना पांगल माहिरोय नुपी मचा सिंगी लाइनिंग चटनबी अमा ओइरिबा कोकता फी हापा सिसु स्कूल असिगी ओइनदी सात्रे अयाम्बा हाफलमदबा मरमसिना माहिरोय अयाम्बना स्कूल थादोक्तुना मयुम चेनख्रे हाइरी लोनना स्कूल असिदा हौखिबा चही खरेगी ममांगदसु माहिरोय अमा इसिंगदा तासिनबदगी लैखिदबगी थौदोक थोखिबतन नतना हौखिबा चहीदा इलेक्ट्रिक शॉक तौदुना माहिरोय अमसु लैखिदबगी थौदोकसिंग लैख्रे हाइरी विजडम फाउंडेशन ए रेसिडेंशियल स्कूल खांगाबोक हाइरिबा स्कूल असि मरी लेनबा ऑथोरिटी अमदी कंसर्न डिपार्टमेंट एक्शन लौखतुना अमदी सेंदान लंबी खके लिंखतपा स्कूल सिंगसु कुपना येंगसिनबिदुना थोखननिंगदबा थौदोक थोलक्त्रिङैदा मरु फंगना मांगहनखिनबा अमदी लमदम असिदा खुंदामिनरिबा कांगलुप मसेलगी मरक्ता नुंगसी चानना लेमिनबा ngamhangani haina amsogi vice president Manoj Khana thadorakpa chirolamana phongdorакли hoje aroibada maroiba paw mukhana pizari tongan ba mafam kayada wakat khongjang changsinkhre pum kunmari gi manungda positive response pigani haibigi thajaba governor na pirakre amadi lenga ke response pung kunmari chutna kaithelda mahiroising amadi miyamna ngairagani haikre ngasiguna notice window tv na sandok chaba numidangi manipuri paw matang ase loijari mideng tabiri ba pumna mapomukana khurumjari